Ovdje ste mi nešto govorili o istraživanjima i dosta temeljito ste to analizirali. Što kažete na ona istraživanja koja nisu provedena, za koje ja pretpostavljam da bi otprilike došla do sličnog zaključka kao što je došao i Robert Bratke, američki diplomat u Hrvatskoj, koji je vas opisao kao čovjeka dragog, pristojnog, kojeg bi poželio nekog kao susjeda, rado s njim pročavrljao, ali čovjeka bez karizme. Da, ja sam slučajno razgovarao o tome jer sam ja tada išao u Ameriku i to je zapravo bilo jednim dijelom Bratko mišljenja, a drugo je bilo to mišljenje jedne naše javne osobe kad su razgovarali o meni. Tako da je Bratke samo prenio u Department of State je prenio mišljenje nekoga o meni. Da, tako da je to točno, ja sam to znao unaprijed. Mislim, kad je Wikileaks to objavio, bilo je još dosta ti razgovora. Mislite da imate karizmu? Pa evo, ja mislim da koliko vidjet će pokazat će ove izbori. Kad ste bili premijerski kandidat, svi su govorili da je u tom trenutku Milanović jači čovjek i da, o toj temi ćemo također pričati, da je Milanović jači čovjek što se tiče karizmatičnosti i da je on trebao biti premijer, a da ste vi trebali brinuti o ekonomskim pitanjima. Mislite li da je ta karizma u međuvremenu nadošla? Ma ne, mislim da je bio još jedan jači čovjek u to vrijeme. Pa sad što je gospodin Sanader što je Remetincu. On je zapravo bio premijer koji je imao sve te političke karakteristike koje se očekuju u nekom filmu, u nekoj predstavi i zapravo to je jedan opijum za narod. Postavlja se pitanje što je karizma. Možda se ja u biti nisam takav čovjek da glumatam, da idem sada praviti show. Mislim, moja je priča ista i danas, i prije 10 godina, i prije 20 godina i meni nije politika da ja sebe uhljebim, da dođem na tu poziciju. Ja na te pozicije mogao sam doći privremeno, kratkotrajno, različitim kombinacijama, stvarajući različite karizme ili svoju sliku u javnosti. Ali jednostavno, moj pristup nije takav. Mene se nikad nije žurilo, ja sam uvijek tu prisutan. Ja imam ponudu hrvatskoj narodu, hrvatskoj politici, građanima. Ako želite, to je to. Nažalost, je ono sve se ostvarilo što se ja i pričao 2005. i 2006. u vašoj emisiji javno, a nažalost se ostvarilo negativno, a ja bi mogao biti ponosan jer sam pogodio to. Nisam pogodio, nego se s time bavi. Isto kao što danas pričamo. Ova situacija je, ako ostane status quo, zastrašujuća, ali nije toliko zastrašujuća i mi smo u boljoj poziciji nego većina zemalja u svijetu i Europi, ako samo priznamo sebi ili shvatimo gdje su naše greške i samo se malo promijenimo.